Assalamualaikum warahmatullahi dama nekk fukki an tamit dama wax catalan ak castellano sama phrase sama lu ma gën a wax mooy àjjana mooy cielo si castellano tamit sama lu may gisoon bu tuuti mooy kirikou mooy benn jeune kenn ngay ban xale bu tuuti day nekk si benn jigéen après day nekk si tukki bi. Я Ульяна, мне нравится танцевать, это мое любимое хобби, и это то, что я люблю. Что можно еще рассказать, что мне нравится много кушать, и я люблю свою Украину. Życie jest piękne, niebo jest dorosłe, musimy szybko iść do szkoły, muszę porozmawiać po polsku, wszystko jest dobrze. Dalej muszę rozmawiać, muszę powiedzieć to, co chcę. Także bardzo fajnie jest tutaj, nazywam się Józef i wszystko dobrze. Dalej gramy. I believe that it's important to learn other languages because it allows you to reach other peoples and to cross cultural and obviously language barriers, and to learn how language affects reality and affects the way that we think, because it does. It has so much impact on the way that we view ourselves, and when you start to learn more about another language, you actually end up learning a lot about your own and how it impacts the way that you speak and the way that you think. السلام عليكم. اسمي أمين. أستاذ زي الناظر صور اسبانيول مش من الخوا ثيري شن في كلمة تعجب مثلا الشمس قمر النجوم لا